Pole tuntuma chuan Lalthlengliana Zote Liverpool thuziak be chanin Khawvel Stealth Fighter service masaber US Lockheed kutchhuak F117 Nighthawk chungchang hi ihan hlauhawm masapot teng u F117 hi sangkhat zakwa somriat pathum khan an service dana April ni somni pahni sangni le pariat khan an choltir le ani he fighter hi somruk palilai siam chuman ani a heng version F117AS pangale F117AS somngale pakwalai an siam manani he steel fighter hi Soviet siam S125 changkang lo zet manga ka thlak ani tlet mai kha an mol phona ni kan ti theyang sangkhat zakwa somkwa pakhat atanga sang ni le pakhat thleng khan namen lovin khati laya Yugoslav kan ti kha tual chung boina na tlak buaka kha boina wang khan US le NATO po na satakin anin rolani hengram Slovenia Croatia Bosnia Herzegovina Serbia Montenegro Kosovo le Macedonia te lo piang tareng ani kha kan hredik lo ta dewani chuan comment lama soibel le ta ula khatual chung boina khan US le NATO te khan Italy atang te in thlo na mangin anwa be thin khati hunlai an thlo na chuan war steel fighter F117 Nighthawk anti mai po chuan sangkhat zakwa som kwa le pakwa Mars ni somni pasari khan duty nei na thlok wal vet maya khati lai khan Yugoslavia lamla khan Soviet siam S125 air defense sangkhat zakwa somruk le pakhatami to kha an lo kol ve khiau mai boka chu air defense system chuan hunlai fighter thaber chhal ngam F117 chu base lamapan hun lo changa lambun tumin leilama tangin alo ve khiau mai boka F117 pon ngai ngam takin base lamki ra ho konga engthilen nge lo muak don hre heklo are darin mel maral thuam mu heklo le ngai ngam taka ho lai chuan S125 ngei mai chuan alo phil thata von mai kha ni a pilotero aiin per chuak man hlo thunga he S125 commander thuak fim takin alo lambun dan hi ngai nom thamatlinga F117 radar bum dan le aka dan hi pui takani hero hi chu hunrem chang kan nei ni le soile kan tum don nia hetia kanan soi kual na chan po Ralthuam chungchanga in nial na hi atop mai theidon lo ti kan soi fi masak tum wanga nia Khawvel Ralthuam lama miril tak te soi dan le pom dan po ain ang chuang lova khoiram siam henge thaber ti hi indo na muala lo chuan a hriat tak theilo ti hi kan pom tla na ngai ani hi site sang le video kan hmu te ngei po anin ang chuang lova chu wangin kan thulak na pakhatin a soi wang ngot hian chungnung zawk le thazok an ni ti na ni kher lo ti hi hretla ngila tha ome YouTuber ten kan hriata ta na tha chu Ralthuam chungchang le indo na thangvel hi mi pui ngai ven ani a information dik pek tum shamila ti hi ni ke ni po kan theyang to ka dik le rin tlak nia ngai ti chua zel kan tum photanga maro chu kan ngai dan le thlir dan kan thulak nai nan soimoi em po kha alo dik zik luak bik lo theya chung huna po in mo chiat mai lovin comment lama emo in shilfia in puiton zel ni se alom om leang adot le chuan Rafale mantur ALCM Storm Shadow cruise missile Ambala Air Base Haryana alo thleng to ti confirm ani to thu hi kanan puang velenge alom om ve hrimani he missile chungchang hi Avenge Khawlhring chip chiar deuh hlekin aziaka alom om hle mai hetianga thil chin chang hremi kan Mizo te zinga anom zel hi kan wan nei na pakhatani hi athuziak be chanin he cruise missile hi engtianga thale hlunge ani ti low observability cruise missile ni in le tanga meter somthum le somli in kara radar mu har tak turin tarkar khata kilometer sang khat vela chaka thlok thinani keji sang zathum zetarit ni in kilometer zanga chuang thleng thein Pakistan le China LAC bulvela sipai mun puipo border cross lovin mainland atangin du to kina bom theidon ti nani chu apuak turber explosive hi keji zali somnga zet apai pona puirem tak chuni MBDA Britain France siam ni in radar mun pui
long bunker le airport runway bom chiat na na siam chua ani ama hi two stage explosive ti ania antianan bunker bom don se asut vele voi khata puak popanga bunker chunga alu nuwa avoi ni nan a aiin na zokin a puak non le don ani he missile hi fire and forget missile ti ani le boka om zia chu mission planner 10 avaka tur missile chunga computer a khan satellite kha drone khalak le infrared image an thuna chu jet fighter in ka chu vele ama in awazong muto mayani a mora hen infrared camera a oma ka chu ani nuwa a mor khu na hi atlat thlathina gps manga khal koi thei ani bok hetiang missile hi atlom viau lem lo pakhat man hi india poisa noi zariat som ni te ani teu mai ni million 2.5 man meteor beyond visual range air to air missile bi chian na kan nei chhun zomanga mitam takin kan riat thiam hlei thei lo engtin nge missile in jet fighter thei dan ti po kan soi zom zel tum don nia indian defense update a chuan French missile hian india alo thleng to ngei ti a confirm to a he 5th generation missile hi som vel zen zona kolti Reuters report chuan atar lang bok he active radar homing missile hi bombit nei ti maila adik mai ome he hian 4th generation missile dangte anglovin transceiver nei ani om zia chu avaka tur jet fighter emo a target engine lumina radio wave alo pek chua kher manga va mulovin ama hian radio transmitter a kengtela radio wave chu kap chuakin alo so kho ka tang chuan a om na hlat zong le len zong a hetheya radar te takte battery manga kengtel ti na ni chu antianan Rafale jet fighter radar khan kilometer somriat kilometer som sari bor vera hlauhawm mel majet kha va muta se meteor missile hian avaka panga akong chan ve a thlenin missile chuan ama radar transmitter khan jet fighter kha avalok ve thung to anga jet fighter pilot khan cockpit atanga target a lok kha a phel ve thung to anga rang takin mun him lama a jet khal chu a leu pui dei don ani ti chuan dog fight ngai lovin missile mang chuan a beizui zel thei ani heng 5th generation F-35 phei hi chu a radar cross section a tet em awangin mu an har em a chiang deuh hleka mel ma radar in an mu ma in F-35 in a missile an ma ni zone a lo ka chu an hmasa zawk anga ranglu tuka countermeasure system in missile la ka lo inven chu na anei angai don ani Rafale po hi F-35 angin RCS steel lo zawk ma se 4th generation fighter dang ho ai chuan a RCS hi atha fe zawk thawa Russian Su-35 ho hian avionics a nen atluk lo hrim ani missile bok hi soikai ta zelila meteor hi two-way data link capable ni in ka chu ani nuwa kong za ve aya tamathen nu in atul chuan pilot inemo third party leilam ground base air command atangin emo anon khal koi ve thei bokani Rafale jet te hi data link an ni hrim jet pakhatina target a lok khan aka na tur missile nei to lo se a partner dang khan a thian pa target loka khan a missile avakap thei thowani chu meteor hi athat le na em pakhat Khawvel thaberani na chanchu ramjet solid fuel booster ani a throttle kpl ani bok om zia chu achanga race chak thei achanga race niam thei accelerator nei ti na ni ber mai a target chu hlattakami a phak nge tur ti chiang sa a chuan voile khata full speed a thlok lovin a phota a fu don naya sang taka invor chovin chung lama tangin lei hip na gravity ne na tang kopin full speed in avasuta thina a fuel man bang ne nan puak tak manga a thok na bi khle don ani throttle hian advantage nei le na pakhat chu jet fighter ava khan missile boom tumin sharp than emo yu than kan ti mai nen lo thlok koi se missile hian a throttle chu her zoyen angle zim te ya a koi zung theya super maneuver ati thei ti nani meteor hi France Germany UK le Italy tangko pasia mani a tunlai Khawvel long range air to air missile thaber pol nia ngayani US yam Pakistan F-16 tepo ina an manve AIM 120I hian a tharet zawk ati thei mai ome
US pon F-35 ahman turin leyatum hial ni in thua thang megani meteor hian kilometer zale somnga thlenga kap phakani pakhat man ringot po hi India poisa chuan noi sang ni atlin lo na chu chete chawani ole tuna kan thlir ta kha Avenge Khawlhring ziak be chana kan soyania ti sual pal awm le in thethiam tlangila tin kan soibak khriat tur thatak tak awm teu ngeyanga minute tlem te chung chuan soikim vek sena nilova comment lama min lo tui ni le clear don nia du sak taka kan channel min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me